mana kata lagi amos na bitanaturan ang pekit menuan that then in aan oleh tabule i nanete kana YouTube ka DDKI iten amos na insalit-salit talekot nebit mori ay marakit at onen amos na bitanaturan ang pekit ni Plumin Kaya sona, peminuan di tena ko ang alekot. Oke teh mo imitui. Amin. Kaya mereka talaki suit aneno i mabitin ako masmur bo hamfan. Suit nuan eno i inakan tanuan isneno manekan. Ay malaketius ela o esamnin in usnenokun hit usnenokun talantia na balbal ines ang tubukin talantia na balbal ay manekat alaki leka ang make noktop Israel kesel na Julius Caesar mangolok na au ail mauis mes musu-musu lenem en make hakamu ipa Jerusalem karena no kamnafa na Julius Caesar inmolok so maksinam tao namka namkoa manay na saitan pale lesin maket andin ton ni fuditu mese solalus na kopah asurnem manapunan kot Jerusalem funan fau Mestalalite sinanfani niyo simpuan. Pah Jerusalem na feto na kosolalos asun karena tuin fasinde ay sinmatanek ala na tuin lekat mamanekan wisnero. Mafefa na daw antui hanhonet niyo top Israel kena tisina pesit sinmunin al ambi wisnero. Fumin es na fetin sin na kolekan musuh sintamis na lali ay lasi ang leot. Lead hakamu isin. Masinamsanahin. Kalau isnya no kana mesepsin. In ang hakin loksin tiut-tiut. Kalau to mabeti nanuan. Isnya no imanekan. Sin of kanikan fa ay lasi alekot. Na sintamis na lali. Nis na konane. Mafefa de Daud. Ang hamang top Israel. Kenatolasi ambilat lei niwatan-watan amunitsin nagmitawlasi i ala neo himunin mesametum neo isufa kaufsin aan pinagtabui na beapit ontoleti wisneno kitang sa akamis talali awal-walat manekan le anhalin kit anfainekit nabukan kit na uitlimaet nanonokit lawan ngunit nakain kita ko salit-salit ang leo aan i anatani kitnek parsay aim alakit katron lasi amasat ini cufa kaufsin kena isinam sa napisit simunin ala leo wisneno amin kesemdikat ang like subscribe ang matinuan i niwi ambiansin onen kamus neno kaya bilali koan ang puntaku ay nekpalsay ang puntaku ay tena may kamus manakino kaya naman ito lasya lekoti niyo ay ambiansin nisnis niyo ay sufa kaufsin amin.